online business amadi start tawningba adubu kadai digi hogdino kamain tawdino khangdaba mayam khak engona message thabire amadi mayamna kamain tawga online business successful na kamaina run tawdino haibigi mathangda asidi mayam infamda ina video khak samjari just 5 steps ta kamaina yumdagi lain na kamaina online business ma set up tawgani. Hi everyone, my name is Thokchom Surmangol. I'm the founder of Asur Academy. Today, I'm on a mission to help 100,000 youth to teach the modern new way of education to develop your skill set so that you can fulfill your future needs. So, I'm going to see online business step by step ta kamaina build tawni have just in 5 steps ta ai taksage mayam da. Ahamba steps ta khoina growing ness na when any business model the niches are in the richest and I see a mentor mentor na hybrid mebuko. Ma'am tonari sigi business ki industry category so many I know restaurant the restaurant do the gi anika kumdara natraga kakalaga akoina kamaina mayam de gitongalakani. Ko sigi poche niche na ina mamang so YouTube ta imam taksa gravani mayam so amutang ni yengbiu business ki lai lobham haitare adigi content na in taksa givni so makata pada sigi niche aduki mate kya maru oge na hamse nangna hujik changjariba sigi industry je market ta ko mina kyam demand le hadi buying powers kyam le mina kyam pam gani khot kani haibagi chingba myama hasin naina dana ko hector koina business ama khanba yaroiba the capital ayo ne the capital se yamna puthokpi ganu you can start with low investment kay damakta na low investment high target as a beginner samo na kay di sano ay no ji puthoga hojik business hogdusha aduna online business ta koina mi service pibiba sigumba business model di I start tawning aduna te the capital yam chong na puthoga business to se ko failure ga di hawal up da kitang wagani aduna niche khanba matamda ko example amtang pijaram ge ko gi health ki matang no oitarsuna health amam legre ko health gi adagi si myam sidagi na kuptharaga karamba health ki no nang changdo sa adu sum kupthabiro ani thona ko adagi muk online education haro adagi coaching haro karma makhal gi coaching no yam specific oiba mina tawmena coaching do hede cham na tawna ta hujing matam dadi kitang kuptharo step ani kumdar aga mina tawna budagi hotel la pham dar so khoi di Italian restaurant ni magi special do hadi khoni sam bida unique selling point so hanei sigi pochda mayam kitang ka khandabiraga ai changhaninge step number 2 da yamna sangna hajar do khoge domain haidai ne ko sigi domain sima leidaba soya roi domain se khoina www.yourname.com da hogera natanan company ming da tongira domain amadi som sonam ki leibara khoi Manipur da bu pa ya boni mapana thokana nangi portfolio ma internet ta phana thambiramba mathau tai ai so personal website lejai ko www.surmangol.com adagi khoi asur gina www.asur.com smaina le mayam su website saba haningam gani ka adu website saba haningam su ai link makha makha da hapcharam ge natraga ai YouTube ta soina already taksagrabni adu changaga mayam adum website adum saba adum hayaning asima the step number 3 da mayam tawdusina ka hujumatam da content semu for me as beginners content ju semu dawne ba tawudabu content yam slow chatpa game ne there's no guarantee that you'll be successful in making contents every single day ko tiny matam natre hose phai kon post to buse adum to view ko to tar su kitang magi niyom ka khangba ma darkar oiba natragadi ko content bagada thagalaga adune tiar adugi mohta kedorkani nomada ai mi chama reach tawni ko outreach wagera nang any form da nang email thagera SMS tawgera adi message thagera messenger da tawgera adumaina tawhaninge nomada ai mi chama reach tawda de chani reach tawda de chom tawda de sijima ai phajana tawninge aduga mari sopada professional email amakakti ai saninge sidai da koina Google
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ workspace-ꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ Google Meet ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ business email ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ storage ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ business email ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ business email ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯃꯗ Gmail ꯂꯩ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯎꯁꯤꯠꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ businessꯀꯤ email let's say for example connect@aksur.com ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ connect@gmail.com ꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯁ ꯅꯣꯠ ꯕꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯣꯟꯒꯗꯧꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯪ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯀꯣ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯃꯤꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯧ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 5ꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯔꯤꯀꯦꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯅꯤꯁ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯁꯤ ꯅꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯅꯤꯁꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯅꯁꯥ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯅꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯀꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯅꯪ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯊꯝꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ I want you to reach out more people in a day ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤ 100 ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ 200 ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ 300 ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯃꯦꯜ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯅꯣꯠ ꯕꯠ ꯗ ꯂꯤꯁꯇ you have to have a pricing model ꯅꯪꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯣꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 5ꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕ ꯀꯣ ꯑꯥꯁꯨꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ follow me and I'll teach you in the next classes. Thank you everyone. Bye bye.